Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-6 halaman ke-7. Silakan Mbak Siti. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajillim miyah. Wajilim. Jangan wajilhim, wadhilim. Jangan wajilim, jangan terlalu rapuh ya. Wadhilim. Wazillim miyahmum. Wadhilim miyahmum. Kemudian. Awa aba'unal awwalun. Awa aba unal awwalun. Kemudian. La yaghfirullahu lahum. Lainya jangan jangan digituin. Lai biasa aja lai. Lai. Jangan lai. Lai yaghfirullahu lahum. Coba lagi. Jangan yok. Layak. Ya Pak. Yak, jangan yok. Kedengarannya kayak yok ya. Layak. Layak. Belum Pak. Belum. Layak. Layaghfirullahu lahum. Layaghfirullahu lahum. Kemudian. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Kemudian. Bisa kelihatan Pak. Oh ya. Katasin. Ma uridu. Silakan. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kemudian. Terus Pak. Iya, terusin. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Kemudian. Famasta'u an yajharuhu wa mastata'u lahu naqba. Famasta'u an yajharuhu wa mastata'u
lahu naqba. Kalau nggak kuat bisa dibagi dua ya. Terus Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kalau belajar lagu pakai dua ya. Dibagi Ya, dua ya. lebih enak. Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Ayo. Diulang bagi dua. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Iya. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dirobulnya jangan buru-buru. Nih ya. Wah, Enggak. Illa ayyasha Allahu Rabbul Rabbul, jangan buru-buru. Ayo jangan buru-buru di situ. Kamu di Rabbulnya buru-buru. Sepet. Rabbul Alamin gitu ya. illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Iya, kemudian Kullu yajri li ajalim musamma. kullu yajri li ajalim musamma. Kemudian La ayatil liqaumi yatafakkarun. la ayatil liqaumi yatafakkarun. Kemudian May yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Lupa bagi dua, Pak. bagi dua, coba bagi dua lebih bagus ya. Ya. Silakan. May yatabaddalil kufra bil imani faqad. Bil iman enaknya. Oh Bil iya ya, Pak. iman. Nanti kau Oh ulang iya. bil iman ya. May yatabaddalil kufra bil iman. Iya, kemudian bil imani baru dari situ. Enak kan? Bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. May yatabaddalil kufra bil iman. Bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Tinggal latih lagu kamu udah bagus, pinter baca mah ya. Ya halaman 8. Tenang aja. Nah, yang penting kamu sekarang yang utama memang fokus pada bacaan dulu ya. Fokus pada bacaan dulu. Nah, besok-besok pada itu. Insyaallah. Karena yang penting baca dulu, makanya kamu duluan. Nah nanti kalau sudah giliran baca, biasanya yang baca saya duluan gitu. Bedanya itu. Oh, kalau lagu ya, Pak. Kalau belajar lagu nanti saya duluan, kamu belakangan ngikutin. Nah di surat-surat pendek nanti bisa kita belajar lagu ya. Kemudian. Ya, Pak. Silakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah. Napas kamu juga termasuk kuat ya. Ada yang beberapa ibu-ibu tuh nggak kuat napasnya. Kamu termasuk kuat napasnya. Tapi nanti kalau pas lagu itu loh Pak, nggak kuat gitu. Oh, kenapa tuh? Kalau niruin Bapak yang itu di YouTube itu Oh. lagu-lagunya Pak Ari itu, saya nggak kuat pas itu bagi dua. Nggak apa-apa dilatih Soalnya ya. ini kan saya datar saja Pak, itu sekarang. Hmm, 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 hmm. Ya, nanti Nanti, dilatih. Nah, makanya kalau yang kayak gitu dibagi dua gitu ya. Gitu. mm-mm. Ya, Pak. Ya, terus Inna fis samawati wal ard iya, terus wal ardi. wal ardi la abatil Bukan lil la abatil, abatil mah obat, la ayatil ya. Bukan la abatil. oh iya, La wal ayatil. ardi la Eh. abatil. Katanya iya Iya diulang Pak. lagi. La ayatil, bukan la Wal abatil. ardi la ayatil lil mu'minin. Inna fis samawati wal ardi la aya la a la ayatil lil mu'minin. Kemudian tinggal kamu latih lagu lah ya. Ada Ya Pak. rekamannya, pokoknya dilatih terus. Ya awalnya memang nggak kuat, tapi setelah dilatih insya Allah kuat ya. Ya Kemudian, Pak. Qala wa yaqnatu bagus. mir rahmati rabbihi illa zallun. Qala wa may qala qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Kemudian bagus. Yaumaidin. Yauma idin yasdurun nas. Mm-mm. Yasdurun nas. Harusnya sampai astata usahakan. Sampai mana Pak? Yauma idi yasdurun nasu ashtata. Sampai situ. Nanti diulang dari Oh, astata ya. ya Pak. Yauma idin yasdurun nas ashtata. Kemudian Kemudian ash yasdurun ashtatal. Dari astatal juga bisa. oh, ash Ashtatal. Dari situ bisa. ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idi yasdurun nasu ashtata. Ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian Ya ayyuhan nabiyyuttaqillah. Ittaqillaha wa la yuti'il bukan kafirin. tuti'il wala Oh, tuti'il. iya. Yuk silahkan. Itta itta ittaqillaha wa la yuti'il Lagunya jangan ittaqillah wala datar aja Oh iya. ittaqillaha wal wala jangan digituin ya. Ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. Iya. Ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu taqillah ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. Kemudian
Sampai mana? Wa ag wa Wa aqradullah qardan hasana, boleh sampai hasana ya. ya. Wa aqradu Wa aq wa aqradu wa aqradu qardan hasana Qardan hasan qardan qardan hasan. apa? Qardan hasana yudha'afu lahum. Mm-mm. Wa aqradullaha qardan hasana qardan hasanan yudha'afu lahum. Kemudian Ma uridu minhum rizqi. Pak itu betul nggak? rijak. Kalau bahasa Rizki Indonesia ya. mir rijak, waqaf isyarah. Gitu ya. Mir rijak. Ma uridu minhum rizq. Ma ma uridu minhum mir rizak. Habib Rizik ini rijak. Mir rijak. Min Kemudian min mir rizq. Mir rizq. mir rizkiu. Mir rizkiu. Mir rizq. Mir rizku. Kiu. Mir Mir rizki biasa aja. Mir rizkiu. mir rizki wa ma uridu ayyutaimu. Mir rizki wa ma uridu ayyutaimun. Kemudian bagus mai fayudil. Fayudillahu man yasha. Ya, ayyasha. Man yasha wa yahdi man yasha. Fayudillullah fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Kemudian Tidak kelihatan Pak. oh iya 9 ini hukum nun mati atau tanwin ketemu mim, ketemu ba. Ada mim mati, ini namanya iklab ya. Bunyi n-nya berubah jadi m. Mim gitu. Ada bibirnya mingkem rapat tapi ke hidung. Mim ba'd ya. Mim ba'd. Mim ba'd. Kemudian Nurum baiti. Nurum baiti. Kemudian Abadam bima. Abadam gitu. Abadam Bima. ya. Abadam bima. Kemudian Kafirim bih. kafirim bih. Awanum bayin. Awanum bayyin. Terus Pak. Ya. Al-Anbiya. 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 Kemudian Wazaikum bi. Panjang Pak. banyak panjang. Wazaikum bi. Wadaikum bih gitu. Wadaikum bih. Ulang lagi. Wazaikum bi. Kemudian Mim ba'd.
Mim mim ba's ada s-nya ya. Mim ba's. Kemudian Ba Ba'yam bainahum. bukan bo tapi bagiam. Memang si emboh, si emboh. Bagiam ya, bukan bogiam ya. Ba'yam bainahum. Bagiam bagiam bainahum. Kemudian Khillu bihaza. hilum bihada. Kemudian Lijambi. lijambih, iklab ditahan ya. Nah, kemudian Haza mu'tasalum barid. hada hada mughtasalum barid. Barid qalqalah ya. Kemudian Dzalika raj'un ba'id. dzalika raj'un ba'id. Kemudian Kul kullu nafsim bima kasabat. kullu kullu nafsim kullu nafsim bima kasabat. Kasabat hamas ya. Kasabat. Kemudian Khabirum bima ta'malun. mata bi ya. Khabirum rumnya ditahan iklab. Khabirum bima ta'malun. Coba lagi. Khabirum. Khobi Kho khonya pendek. Ya Khobi Pak. binya Oh yang ya. panjang. Khobi Khabirum bima ta'malun. khabirum bima khabirum bima ta'malun. Kemudian Allahu latifum. Allah lahnya pendek. Ayo lagi, lihat lagi yang benar. Allahu latifum ibadih. Allahu latifum gitu. Allahu latifum bi'ibadih. Ya lagi. Allahu latifum ibadih. B-nya dibawa lagi. Bi'ibadih. B-nya dibawa lagi ulang. Oh iya Pak. Kamu ditinggalin tadi. Kasihan ditinggalin, ntar nangis. Ayo. Allahu latifum ibadih. Allahu latifum bi'ibadih. Kemudian Bikulli syai'in basir. linya pendek. Bikulli syai gitu. Bikulli syai'in. Linya pendek. Bukan bikulli, jangan. Bikulli syai. Bikulli syai'in basir. Basir, sodnya nyut. Bikulli syai'in basir. Basir, kurang nyut. Kurang. Basir. Bikulli syai'in basir. Bikulli syai'in basir. Kemudian Enggak kelihatan, Pak. belum dipindahin. Nih anak saya teriak-teriak ada kecoa katanya. Yuk yang ini. Fa'am. Fa'ambatna fiha habba.
فأنبتنا فيها حبا. Nah, pokok. Ya silakan. Ya, wakanat. Silakan. Wakanat sahaba'am mumbassa. فكانت فكانت هباء فكانت هباء منبثا. Ayo lagi. Diulang. Wakanat sahaba'am mumbassa. فكانت فكانت ada hamas tuh. Ya. فكانت هباء هباء منبثا. Kamu mah tinggal lagunya aja nih, udah bagus baca mah ya. Nah, ya ulang lagi lagunya. Latih lagu. Fakanat haba'am mumbassa. Kurang. Mumbasa. Fakanat haba'am mumbassa. Gitu. Fakanat فكانت هباء هباء hanya gede. فكانت فكانت هباء هباء منبثا منبثا. Ya lagi. Fakanat haba'am mumbassa. Iya, kemudian. Terus Pak. Terus. Rasulai yatlu alaikum. Rasulai yatlu alaikum. Kemudian Lanjut apa? lanjut. Wa ma yambagi lahum. wa ma yambaghi lahum. Ya, kemudian Azafam mudha'afah. abdod do afam mudha'afah. Terus Pak. Ya, kemudian Qulubu yawma idin wajifah. Qulubuy yauma idin wajifah. Kemudian Kalla layumbadanna fil hutamah. kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kemudian Jaza'an bima kanu ya'malun. Jaza'am bima kanu ya'malun. Kemudian Ulaika fi dhulalim ba'id. ulaika fi dhalalim ba'id.
ba'id. Kemudian kullu ummatin bi rasulihim kullu ummatin bi rasulihim. Kemudian wahwa wa wahwa wa huwa waqi'un bihim wahwa wahwa waqi'um bihim. Kemudian wallahu ra'ufum bil ibad lah pada Allahnya jelek, ulang lagi. wallahu Wallah wallah wallahu ra'ufum bil ibad wallah wallahu raufum bil ibad. Diulang. wallahu ra'ufum bil ibad Wallah wallahu raufum bil ibad. Kemudian la fi dhalalin ba'id la fi dhalalim ba'id. Kemudian la nasfa'am bin nasiyah la nasfa'am bin nasiyah. Kemudian ma lam ya'zam bihillah malam ya'ram bihillah. Kemudian bagus, banyak kemajuan ya, tinggal dilatih aja terus lagunya ya, ngikutin rekaman saya gitu. Sementara mungkin dengan rekaman cewek itu jangan dulu takut bingung kamunya, satu lagu aja dulu. Bapak aja satu aja. Karena kalau lagu beda-beda, beda format, beda lagi gitu. Nanti kalau udah pinter mana aja boleh. Gitu. Ya. Terus sod. Fasbir inna wa'dallah Fasbir inna wa'dallah. Ya. Kemudian inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Sama seperti yang tadi Pak Puji. Orang Jawa tuh kalau ada huruf-huruf mati susah. Wastalfir ya, wastalfir. Inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Wastalfir, hati-hati tuh. Wastalfir. Ya. Iya, Inna wa'dallahi sepet tuh, sepet. Itu punya Bu Warsining sih jangan diambil. Dia aja nggak yang mana? mau. Itu padahal suka sepet gitu tuh, hati-hati. Ayo, jangan sepet. Inna wa'dallahi Bukan. Inna wa'dallahi jangan buru-buru, ayo, jangan sepet. Sebentar Pak. Inna wa'dallahi Inna wa'dallahi Inna wa'dallah Inna W-nya bunyi W seperti ditahan. Inna wa'dallah. Kamu wa'dallah. Itu punya Bu Warsining sih jangan kamu ambil. Dia aja ya. mau buang biasa itu. Ayo. Jangan kau ambil, ya. Inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik. Ya, wastaghfir li dzambih. Kemudian yang bawah.
Wasabbih bihamdi rabbikal. Sebentar, Pak. Jangan birobika bil. Nah, Wasabbih bihamdi rabbik. boleh berarti di situ. Bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Nah, kapan-kapan dilatih juga boleh ya. Ya, Pak. Kemudian, Nggak kelihatan, Pak. oh iya, Tuh. Famayyahdi. Silakan. Wah, Famai, fa. oh, Bukan wa. Fa. Faman yahdihi min ba'dillah. Famai yahdihi min ba'dillah. Ya. Min ba'dillahi afala tadhakkarun. Min ba'dillahi afala tadhakkarun. Kemudian Wa ma lahum bidzalika min ilm. iya. Wama 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 lahum ikhfa sapawi ya mimati ketemu Pak. Wama lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Coba ulang lagi bagi dua. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Ya. Kemudian Min ilmin inhum min ilmin min ilmin inhum illa zazunnun. sepatnya datang lagi. Oh iya, Pak. Penyakit itu penyakit punya orang jangan kau ambil. Iya. Jangan diambil. Orang juga yang punya mau dibuang jangan kau ambil ya. Min ilmin Jangan buru-buru. Min ilmin min ilmin jangan min hilmin. Min ilmin. Jawanya keluar nih. Min ilmin. Min ilmin inhum illa zazunnun. Ya masih sempat ya kamu di huruf-huruf mati sama seperti Kak Lestari sama seperti Bu Warsini si orang Klaten tuh itu ya. Bilangnya apa lanjut Pak? Min ilmin nanti kamu latih gini. Ya. Min ilmin inhum tuh jangan jangan buru-buru gitu. Min ilmin inhum illa yazunnun. Coba latih lagi. Min ilmin jangan min hilmin min ilmin ain. Min ilmin inhum illa zazunnun. Illa yazunnun. Ayo. Min ilmin. Jadi min ilmin ain. Ain min ilmin. Oh, min ilmin inhum illa zazunnun. Ya zunnun. Illa zazunnun. Illa yazunnun. Illa yazunnun. Illa yazunnun. Yazunnun.
Iya, hutang ya. Di sini agak susah kamu nih. Nyuksep nih. Kalau berbelit-belit Satu. tuh Pak. Nih ya saya kasih contoh buat kamu latih. Wama wama lahum bidzalika min ilm. Min agak-agak huruf-huruf mati nih. Buar sini sih juga perlu dilatih di Iya. sini nih. Min ilmin min ilmin min ilmin in hum illa yazunnun. Nah kamu latih nanti ya. Ini yang ini nanti kau kirim ya. Ini ya ke saya ya. Oh, yang halaman ini Pak. Halaman ini diulang ya. Terutama yang ini diulang sampai 3 kali itu. Ya. Iya Pak. Wa ma lahum bidzalika min ilm min ilmin inhum illa yazunnun. Kamu lagi laguin ya. Terus wa ma ja'ala. Wa ma ja'ala azwajakum Boleh azwajakum. أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون. Nah, sampai situ ya. ya Jangan azwaj terlalu pendek. kependekan tadi Napas kamu cukup. Allah ini jadi bunyinya jadi A. Allai tuzahiruna min hunna ummahatikum. Coba lagi bagi dua dari situ ya. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. Nah di sini masih bisa ya, lumayan. Tapi tadi yang muamalahum tuh kok susah ya, karena ada huruf-huruf mati itu. Tak kamu latih. Terus Yang kemudian, atas tadi Pak, ya matinya banyak tadi Pak. di situ agak susah kamu. Jadi belibet. Belibet. Terus wa Fi, mayyudlil. Oh ya, fi ada ya, oke. fi adnal ardi wa hum mim ba'd. Nimba'ad. Kemudian Mim 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 ba'di qalabihim sayaghlibun. kamu kalau ketemu huruf G mati agak susah ya, sayog. Ya. Simbo bok. Saya di situ agak susah memang kamu kelihatannya nih. Iya Pak, Kalau itu ketemu huruf G mati, ain mati ya, agak susah sedikit. Gitu ya. iya Pak. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, ulang lagi coba. Fi adnal ardi wa hum mim ba'di qalabihim wa hum mim ba'di qalabihim sayaghlibun. Soyug, jangan soyug, sayak biasa aja. Jangan diokan, sayak, jangan zuyug. Ayo, sayak ya lagi. Wa hum mim ba'di qalabihim sayaghlibun. Iya. Fi adnal ardi wa hum min
lighalabihim sayak, jangan sayug, sayaglibun. Kemudian ya Sayang, sayaglibun, sayang, Bu. sayak ya sayak, Sayang, sayaglibun. sayang. Kemudian Wa may yudlilillahu famalah famalahu terus ya. famalah famalahu min waliyyin min ba'di. Ya mimba sudah lumayan walaupun agak sedikit terpogoh-pogoh ya. Di situ udah lumayan. Iya, Pak. Wa may yudlilillahu famalahu min. Kalau mau berhenti, kalau nggak kuat bisa dibagi dua. Wa may yudlilillahu famalah fama lahu min waliyim. Di sininya kamu agak kurang bagus. Min waliyim min ba'di. Min waliyim min ba'di. Coba lagi. Wa may yudlilillahu famalahu min waliyyin min ba'di. Min ba'di. Kemudian Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrikum bi ihsan. fa imsakum bima'rufin aduh batuk dulu. Bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Coba lagi. Dari apa, Pak? Dari awal lagi ulang. Fa imsakum bi Kamu ma'ruf. lagunya jangan imsakum, jangan digituin ya. Fa imsakum. Fa imsakum bi ma'ruf. Bi ma'rufin autas. Sebentar, Pak. Kenapa jadi nangis? Enggak, lagunya lupa. Oh, lupa. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Fa imsakum bi ma'ruf. Iya. Terus Bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Iya, ulang-ulang lagi ya, udah bagus kok. Iya, enggak bisa. Bacanya udah lumayan, cuman lagu, proses ya. Orang kadang-kadang lagunya bisa, tapi bacanya nggak bisa, itu lebih parah. Kalau orang bisa baca nggak bisa lagu masih mending gitu, selamat ya. Cuman nggak ada lagunya aja, tinggal dilatih lagunya. Sering ulang, sering dengerin. Nanti insya Allah kalau di Quran kan, kalau Quran itu kan kita sudah hafal sebagian. Nah kita lagu di situ dan bisa diulang-ulang terus. Kalau ini kan Iqra, habis selesai Iqra kita nggak belajar lagi ya. Kecuali kamu kalau mau ngajarin orang lain gitu kan. Jadi lewat aja kayak jenjang kehidupan gitu ya. Itu nggak akan diulang lagi. Kecuali nanti kalau sudah mau ngajarin orang gitu.
Ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.